TT Vision clear to te chibai ule PC van moi kani a serchi wang khoi lo ngai thang u Rampu ma road safety mon man tur chu voin khan serchi district apo a hon na hun man ni in serchi district additional DC pulan wan sang ral te chuan road safety mon thi a hongani Serchi DC's conference hall road safety mon hon na hun a hian additional DC pulal mon sang ral te chuan kumdang a chuan hetiang hun hi road safety week ti in hapta khat o tura man thin ni ma se kumina tang chuan sarkar lai pui chuan hapta mai du tok lavin thakhat mang turin ro man na arun siam ti asoya India ram chu khovela lir thei chunga thi na thleng za je la paru khau pha kani ti soin kumtin nun na le bungrua tam tak kan chana chu wang chuan kongpui him na hi kan ngai poi mo deuh deuh atul tak zetani ati Mizoram apo lir the che chwal na a om fova heng chiat na laka kan him theina na poi mo ber chu film khurna le dan som na ani ti soin khwaljin phur thin lir the khaltu te phei chu konga an lir thei khala mai nilawa anin cheina te an tong kam te thlenga film khur tur an ni ti asoya lamlia na film khur thla kan man hi inshil sha tharna ang hun mai ani a ni tinin kumtlo anin film khur takin lir thei te kan mangin kongpui po him takin kan enkol jok tur ani ti in kal khom te acha ani Serchip District Transport Officer DTO pulal eng thangat namte kai shwai he huna hian Serchip District Additional SP UPC lal chan puya chuan traffic rules zom poi mo na ti thupui manga thu soin dan siam reng chu mi pui te him na tura siam ani thu le he wang hian kan zom that apoi mo thu asoya dan zom lo le thu pek zom lo ven ngai kan om reng chu thil buai thak ani thu po soin veng tu police te an om lo wanga dan bo chiat poi ti lo kan om thin chu poi ati thu asoi additional SP chuan kumsang ni som pakwa kumsang ni som ni le kumsang ni som ni pakhata changin Serchip District alir thei chet swal na awanga nun na chan mi paruk anom to thu po soin twal thana awanga nun na chan ai po a an tam jok thu le India rama minute lidan zela lir thei chet swal na awanga nun na chan mi pakhat zel om anga chhut ani thu po soin nat na tam tak kan hlau em te ai po a thi na thlen na satu ani thu awangin che chwal na thleng thei laka kan film khur atul thule keimani mai ba ka lir thei khaltu dang te le kongpui kal thin te kan film khur kep zel apoi mo thu a soibok Serchip DTO officer motor vehicle inspector MVI pulal ro hlu apo in insurance and motor accident ti thupui manga thu soin motor insurance tu lir thei khal chwa do na dan in aphut ani thule he hi lir thei che chwal na kan to thula jang na dom na kan hu thei na tur ani thu asoya ama ero chu insurance kan ti chung po in sarkarin dan asiam sang te kan zom atul thu soin he hi jang na dom na kan mu na tur ta na thil poi mo ani thule dan kan zom lawa wanga jang na dom na kan mu tur ang po kan mu lo pha thin thu asoya lir thei khal tu ten che swalna kan tok pal ani chuan darkar somni pali chunga police ne na sha tir tur ani thu asoya lir thei nei tu le khaltu te chu an document poi mo te uluk ta ka vong turin acha bok kumina road safety mon thi tum som thum pani man ani in kumin hian thupuyatan film khurla nun hum him ro ti chu man ani a 3 February ni som pasari thleng o tur ni in Serchip DC officer superintendent PR lalmuan kimi chuan lom thu soina mangin road safety mon hon na program hi akharani voin khan Serchip ni bengwai me hola Serchip district khoshang shanga focus nuaya community animal health workers CAHW te ta ninga o tur an na tho dan tur zir hauna chunei chanani he training honna hi Serchip DVO Dr. C Zarzau ke machuan kai shwain community animal health workers CAHW kalkhom te chu an engkol khotina ran vul tu ten lok taka ran an vul theina na chanpui tu le kai shwai tu an ni ti shilin an sha tur tul poi mo te chu chiang taka sha tum tur te ataka ti achul huna po hlotlin ngei tum tlat turin afuya anin pek na in na satakin ra achwa thei ti shia a thei top chwa tur afuin manrua an don tur te asem ngalbok voina he training nimma sabera hian Serchip DVO officer chief veterinary officer Dr. Arlal Makthanga chuan ranvul dan kalphung le kan nun na atana an poimo na ti thupui mangin kalkhom te hi zirtir na apea Dr. H Lalruat Fela technical officer DMU focus te Dr. Francis Larin Moy Sailo DMU focus te Dr. H Ramsang Zela DMU focus le Dr. Lalruat Fela Sailo animal husbandry manager ten thupui thlan bik sang mangin zirtir na an pebok he training hitun kar zir top ni thleng nei tura ro man ni in training nei chum hian ran dam doi pek dan le thil poi mo dang te ataka ti chin zel chungin an zir do na ni
Pradhan Mantri was Regional Housing for All PMAY HFA Nwaya Serchip District Chunga in Sakchan Puina Dong Tu Tetana Social Audit Chu Vo In Khan Nei Chan Ani PMAY HFA Nwaya in Sakchan Puina Dong Tu Tetana Social Audit Hi Vo In Atang Khan Serchip Pa UDNP Conference Shola Nei Chan Ni In He Huna Hian PMAY Nwaya in Sakchan Puina Dong Zo To Le Dong Zel Tur Te Kau Khom Ni In Social Audit Public Hearing Le Group Discussion to UDNP Department in Independent Facilitating Agency Sarawat Life Court Te Buat Sayanei Ani A He Huna Hian in Sakchan Puina Dong Tu Te Hi Awareness An Don Chat Le Chat Lau Te Schedule Chai Pan Ning Nge Yem Ti Te Sum Le Pai Ra Man Ang An Dong Kim Nge Yem Ti Te Zoni In PMAY Scheme Chu Tun Ai Thazo Ka Kalpui Dan Tura Rotna An Nei Le Nei Lau Te Po Zo An Ni Boka He Ra Man Na Kalpui Dan Na Zo Fia Du Le Sha Chian Lau An Nei Te In Zo Fia Na Hun Hon An Ni Boka Ni Ni O Tur Serchip Pa Social Audit Nei Zo Ani Nu Hian Not Van Lai Phaya Social Audit Hi Nei Chun Zom Le Ani Do Na Ni Shilenga wanga in kai shwaina thar siam ani nuwa Serchip Town chunga mi puite kai shwaina thar tur ti chwa ani ta Hemi chungchang Serchip District Magistrate in Nimena Thupek di chwaka atarlam danin COVID-19 Shilenga wangin Mizoram Sarkar in Mizoram State chunga in kai shwaina tur order ati chwa nuwa COVID-19 Shilenga wanga Serchip Town mi puite nunna Shiselna le himna ngai to in khapna Thupek ti chwa ani thu atarlanga hemiang hian section 144 of CRPC in thuneina apek kangin Serchip Town area chunga Zandariat lechan ve le Jingdarli lechan ve in kara pon chwa khaplat ani thule Serchip Town area chunga dor zongzong damdoi dor tiam davin tlaidar nga lechan ve ma in kharvek tur ani ti atarlanga he thupek hian magistrate le police hospital and medical emergency duty PHE PWD PNE le excise and narcotics department a thok duty nei te media lama thokte le village level task force on COVID-19 duty tebaka district magistrate in abeka phalna apek te ahwam lo tur thu atarlanga he thupek hian ahma thupek lo om to sa chu athak don ani Serchip Bazaar Welfare Association te chuan vo in khan kumsang ni som ni pakhat chunga an bol shwai tu tur thanna an nei Serchip Bazaar Building ka chokmele thil dang zwar tu in zom khomna Serchip Bazaar Welfare Association te hian vo in chun khan Serchip Bazaar Building a kumsang ni som ni pakhat chunga an pol shwai tu tur thanna hi nein President a Laltlan Thangi Chimveng Vice President a Lalmun Sang Marveng Secretary a Lalom Kimi Eu Siveng Assistant Secretary a Si Zaunun Siami Din Tharveng Treasurer a Lal Engzami Marveng le Finance Secretary a Ramlom Thangi Veng chungte thlan anni Anti-Corruption Bureau ACB Thok Investigation Officer Tetana Kar Khatchung Otur in Tuai Siam Nahun Refresher course to vo in khan nei chan ni in Chief Secretary Pulan Nun Moi chuang ngau chuan a hongani SCB Office Conference Hall Aizola he training honna hian Chief Vigilance Officer ni bok Pulan Nun Moi chuang ngau chuan lemhlet na corruption chu thil thar ani lo thu te mishing ten tun ma atanga kan chen pui reng ani thu te ma se chu ti chungin eng ti zong ma a soi moi emo soi nep chi emo ani lo thu te a soi a hluar zel lo nan malak ero kan ti mak mo thewani ati ram re thele mi pui te ra be na anasat na rama zel lemhlet na a hluar emo ti in a soi thei thin ti po soin chu tiang rama chuan mason na achwano pa mi pui te chantur mitlem te in anin sema dan fel fai nei lo te kalphung le system nei that lo wang te in lemhlet na hi atipung theini in soibok Chief Secretary chuan ACB chu mi pui thatna le an lokna public welfare and public interest atan thokni a asia thu soin poimo na lian tak an nei thu asoya Mizoram in lokayuta kan nei china ACB nen nai takin an thokova lokayuta hena ACB in case engemazat a transfer to a hun local zela po anin lai chin na le an tho ho na hi a phui sui zela be sei thu asoya khovel danglam me ka swal na po adanglam chhove zela sumlama in bum na te IT man swal na te alwar chhome hengte po hi investigation officer anni angin an shia zele an mani po hetiang lama anin tuai siam apoi mo thu asoibok COVID-19 Shilenga wanga Mizoram in khwakhir na kalpui mek chu thladul mek zel ni in Mizoram Sarkar chuan injinikal ta January ni som baruk sang hi som ni pakhata changa manchan turin in kai shwai na thar ati chuak le a zanlama curfew hun chu ti toy ni in pathian ni chun lama in khom thei turin ro man da siam ani tabok
hemi chungchanga Mizoram State Disaster Management Authority State Executive Chairman le Mizoram Chief Secretary ni bokin engineer changa man ngal tura thupe ka ti chu a shilenga wanga in kai shwaina thladul deu te hitarlan ani a he thupe ka tarlan ani danin India ram mundanga changa Mizoram laulu reng chu entry point a ulukta ka screening kalpui chunzom zel tur ni in khungshan na tur munrwa ta te in khungshan tur ani anga ama ero chu he hian RT-PCR CBNet TrueNet manga COVID-19 test negative certificate Mizoram anrandu ma darkar somkwa paruk nili aya lui lo nei te chu ahwam to don lo thunga Mizoram atanga jin chuak zinga darkar somkwa paruk chunga ron let le te chu entry point a ulukta ka screening nei baka rapid antigen test nei in rapid antigen test negative le symptoms nei lo te chu in khungshan an ngai to don lo boka phim khur takin self monitoring ti tur ani thungang mipui van tlang ta na in khwa kher na chungchang ti dang lamjinga district headquarters a zan lama pon chwa khap hun chu ti toy ni in zandariat le chanve le jingdarli le chanve in kara pon chwa khap ani to dona Mizoram pon atanga lo lut quarantine paltlang lo mi khwalte tu ma in thlen phal ani lova hei hian Mizoram chunga omsa te in mi khwal ton ahwam lo thungang zirna in hon chungchanga school le hostel te chu class 10 le 12 board exam tur tan January ni somni pani sangni somni pakhata changin school education department in ro manna asiam angin hon thei ani anga hostel alu tur reng chuan hostel anlu ma darkar somkwa paruka rapid antigen test negative certificate nei vector ani ang undergraduate le postgraduate zirlai te tan February ni sang ni somni pakhata changin ata tolin zirna hon thei ani dona training le coaching institution te chu ahmun ma alengzat za somnga inemo mi somnga ai tam loin social distancing zone chungin hon thei ani anga adang zonga chuan online mangin zirtir na kalpui chhun zom ani ang sa khobyak in khom chungchanga ahmuna lengzat za somnga ai tam lovin February ni khachang ni somni pakhata changin pun khom thei ani anga ama ero chu mi puipung khom hi zatni ain antam turani lova he hian chhun lam in khom chau huamin zan lama in khom ero khap ani a jing tong trai in khom chu mi somnga ai tam lovin kalpui ani ang mi thibuina le in nei na man hlan in nei in khom ne reception a ahmuna lengzat za somnga ai tam lovin apun khom thei ani anga ama ero chumi za ai tampun khom phal ani lo thunga heta hian program lotlin na atana thok zong chiartel anni anga heng huna te hian zai khapni in mithi vuina kalten marks wa vector ani bok cinema hall auditorium community hall le intolen na mundanga te pun khom na tur mun indoor lengzat za somnga ai tam lovin apun khom theianga ama ero chu mi puipum khom hi mi somnga ain antam turani lo pon lama pun khom na outdoor a ero mi za thleng phal ani a he hian pol thila pun khom po hwamin lo thei lo de tulbik thila chuan deputy commissioner 10 mi za somnga thleng phal na an pe theyang heng ba ka hian sum don na mun te chu tlaidar nga le chanve ma in khar vek tur ani to dona commercial passenger vehicles te an tlan phal sak ni in driver handyman le conductor te chu rapid antigen test vek tur malak ani bokang Nimina Mizoram sample enfi atangin COVID-19 shikai mi pakhat mu chua bel ni in Mizoram shikai mu chua cho mi sangli zathum som ni pathum an tling to Nimin Khan Mizoram puma sample zatni somruk pakwa enfi ani in henga changyang COVID-19 shikai mi pakhat mu chua le ani a shikai mu chua cho rapid antigen test manga sample enfi zatni somnga atanga mu ni in ama hi mei chia kum somthum patni mi ni sapui kwa ni in aizol damdoi in pakhata naw nei turakal ani a heta hian shi akai ti mu chua ani ta ani Nimin Khan ZMC laboratory chuti fai ni in sample enfi a omlova district shanga TrueNet laboratory a sample som pakwa enfi ani in shikai mu chua anom lo bokani heti hian nimin thleng khan Mizoram a sample nuai khat sing kwa sangthum somthum panga enfi ani to in henga changyang COVID-19 shikai mi sangli zathum somni pathum mu ani to a sample enfi atanga za jela patni point patni pathum te chuan shikai in tun thleng in shikai zinga mi sangli zani somthum panga te chu enkol dam ani to a tuna hian shikai enkol lai mi somsari pakwa la omin shikai zinga na chan mi pakwa anom to bokani khati zong kha ser chi wang khwa kan ti chwa thei chu ni e